Hello guys, so welcome back to WR Vlogs once again. So haji epi bal weather panisna haji moyor town ja ase police station mekela police pra tagan arrest krishna korana itula update lola ja ase. So with my brother mojunte jaine jalo KPS jaine aro update lobo. It's been quite so far ushi to 3-4 days ushi. To update lobo lagibo police squad to 3 days tage time dine ase ushi tage upas ahole Kolkata pra tage na. Ini tuh mau dia jauh jadi continue grow vlogs tuh. Dia nesin tuh malah bunyi aja cameraman tuh. Alright brother. Enggak. Hey driver, jalan let's go. So guys, ajilabi aro update diule aina ase. Ite jolo KPS itia moi IO kilo paina ase. Aro IO OC kilo paina itia personally kotha koina. Aro itia moi aro empty hand pass ai ase. Itia OC pra kwa tu taike second notice dine ase bushi. Itu fake Arabic doctor ke. Taite bi busi de ase, taite bi ahanai. To last time man aha time te tai bushi 3 days time dine ase. Police kan pra. Itu kane time 3 days to par hoise. Moi program alak takine time disturb na koribo. Tanla protocol takiu pare. To time tak lagiwo to is na maybe after 5 na 4 days bisa mo pas ay ase lebi kita bi update pa nai tia puri osiba ko ase take second notice dina ase take sumon ko na ase bichi take pilates by the next week Wednesday day 26 tak take pitu te awle take time dina ase bichi to sabo man bi rukhi takibo aro man bi tu la update tu kita bi give up na koribo je so mon bi rukhi ase take arrest krishna korana ko ni rukhamte public ami ko ase take arrest crew lage ko ase lebi police laga lo police laga kam taiki kurase mami nazna hoshite tu tambi mundine kam kurasna tambi nika tala protocol te pa tambi follow kurina tambi kam kurase tu mami kona pare alibi ajipi moi after 5 days pise 4 or 5 days pise or ainete hoda tante same kwase second notice tage dine ase use first notice to day 17 e dise to nia koina aji day 22 ase at the same time aro take time dine ase next week by Wednesday 26th of November today take opas awle take matine cheushi tu bisite update janibo take arrest hobo na hobo aro itula porebi takina tala play kurase takina tala police takina khili ase tu bise mombi tu itu play tala play kina sa mombi itu run kuitakibo aro mombi kita bi give up na koribo itula update na patak itula inquiry la process tu mombi case tu najita tak mombi na saribo aro police ke bi moi pressure dia ase aro recently moi bi SP ke bi kotha koise to SP bi same nika kotha koina ase to la case tu jel ke la PS pa take up panis na aro inika time pa janibo ko ase tunis na moi SP ke bi kotha koise personally bi and then aji moi aro PS aina ro with empty hand or pa jawle ase moi to with any kushi pawla kone day after day ne I can tak bi kushi pala bi na li amala mood bi off ase olibi mo kite bi mo to give up na koribo take nadra tak take arrest na hota take video public te oporte inika take drishe kone police la custody te inika video na na tak mabi to kite bi give up na koribo to ajila vlogs to aro pas jawle ase khali hat nisna side ki for more update to regarding fake Arabic doctor la moi aro data kibo to side ki WR vlogs aro khushi pare to share kuri aro keep supporting aro agent ki support koina mambi age continue move on koribo for any other cases lebi mambi the truth to truth hobo misa to misa hobo to truth ke mon khara koina mambi khara ko pedi ase